Кутмандуу ушуа күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема берүүсүндө жолугушуп жатабыз. Жана бүгүн биздин студиябызда өзгөчө кадырлуу меймандарыбыз бар. Албетте, билим берүү бул өтө маанилүү нерсе экендигин жалпыбыз жакшы билебиз. Кыргыз-Түркманас университети дагы дайыма жаңы нерселер менен, жаңы ошол түрк дүйнөсүнөн келген жаштардын башын бириктирип, эң сонун билим берүүгө аракет кылып келет. Бүгүн так ушул жаатта сөз кылган турабыз. Биз да аябай сыймыктанып жана толкунданып турабыз. Анткени бүгүн биздин студиябызда бир гана эмес, 3 ректор отурат. Анда эмес, азыр сиздерди тааныштыра кетели. Алгач Наманган инженердик курулуш институтунун ректору Шарибай Төлөгөнович. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле Бокетов атындагы Караганды университетинин ректору Нурлан Дулатбеков. Саламатсызбы, кош келдиңиз агай. Жана ошондой эле Кыргыз-Түркманас университетинин ректору Алпаслан Жейлан агайыбыз. Кош келдиңиздер. Сиздерди бүгүн биздин студиябызда көрүп жаткан өтө биз үчүн сыймык, дайыма сиздерди көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Жана алгач агайларым айта кетсеңиздер, өзүңүздөрдүн жогорку окуу жайыңыздар тууралуу тааныштыра кетсеңиздер. Ең алды менен биз сиздердин студияга келип, осындай конак болуп отурганыбызга өтө кубанычтымыз. Біз Қазақстан Республикасынан, менің әріптесім Өзбекстаннан келіп жатыр. Осы күндері Бішкекте Орта Азия университеті ректорларының үлкен жиыны болып жатыр. Сол жерде біз 21 ғасырда қандай бағытта боламыз, қалай біз бір-бірімізбен бірлікте боламыз, қандай стратегияларымыз бар, және мынау үлкен дүниежүзілік үлкен конкуренция кезінде біз бірлікте қалай болуымыз керек, және біздің университеттерімізді қалай күшейтеміз деген тақырыпта үлкен әңгімелер көтеріп жатыр. Бүгін біз осы үлкен белгілі университет Манас университетіне келіп, осы Өзбекстанның Наманган университетінің ректоры және Қарағанды Букетов университетінің ректоры, біз осы университеттегі оқу бағдарламаларын және жасалып жатқан жұмыстарды көруге, танысуға келдік. Өйткені біз күні кеше ғана осы университеттермен біздің өзі академиялық, мобильдік, тағы да басқа жақтарынан бірлесу жұмысына қол қойдық. Яғни келісім шарт болғандықтан енді біз тікелей жұмыстар жасауымыз керек. Міне сол жұмыстарды пысықтау үшін және оларға қалай біз бір-бірімізге көмек бере аламыз және бір-бірімізбен үлкен жақсы коллаборация қалай болады, міне осы тақырыпта біз бүгін әңгіме ұйымдастырып отырмыз. Сол бір коллаборацияның есінде міне осы сіздердің телевидение туралы да біз өте қатты естідік. Өйткені ол тек қана жаңағы университеттік емес, сонымен қоса бүкіл республикаға, елге қызмет жасап жатқан телекешен дегенде біз өте қуандық. Өйткені университеттің үшінші миссиясы ол қоғамға қызмет жасау. Міне осы тараптан да біз ректор мырзамен осы әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз деп айтуымызға болады. Енді әркім өзінің университет туралы айтатын болса, көп уақыт кетіп қалады, оның интернет бар барлығы. Бірақ Қазақстандағы ең үлкен жоғары оқу орындарының бірі. Кеше ғана QS-тің рейтингтер шықты. Орта Азия бойынша біз келген университет, Қарағанды Букетов университеті 8-ші орында тұр. Орта Азия университеттерінің арасында 167-ші позицияда тұр. Ол деген бұлай жақсы нәтиже деп ойлаймын. Сондықтан да біз осы тараптан да Манас университетімен, әсіресе біз осы университеттің студенттерін өзіміздің университетте бағдарламаларымен таныстырғымыз келеді. Және біз де өзіміздің тарапымыздан келіп, осы жерде балаларымыздың, профессорларымыздың дәріс бергенін қалайтын едік. Енді оны айтып жататын болса көп, мен әріптестеріме уақыт берейін. Негізі ол ең алдымен бір білім және білімнің жеңістері ол бірлікпен анықталады. Міне осы бағыт ұстаймыз деп ойлаймын. Жақсы пікіріңіз бар екен, ағай, сіз. Assalomu alaykum. Avvalo men bugun shu Markaziy Osiyo universitetlari rektorlarining forumi doirasida Manas universitetiga kelib, mana shu studiyada o'tirganimdan rektor janoblari nihoyatda xursandman. Avvalo kechagi forumda O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Markaziy Osiyoning hamma davlatlaridan kelgan universitetlarning rektorlari o'zaro uchrashib, tajriba almashib, o'rtoqlashdik. Shu forumning
tizimli ravishda doim o'tkazirilishida rektorlarning bir-biri bilan ko'rishishining o'zi juda yaxshi natija. Qolaversa, kecha biz Qirg'iz Milliy universiteti bilan, Qozog'iston Milliy universiteti bilan o'zaro kelishuvlarni imzoladik. Bugun mana sizning universitetingizda 2023-yilda boshlagan hamkorligimizning natijalarini ko'rib turibmiz. Bugun o'nlab Namangan muhandislik qurilish institutining professor o'qituvchilari Manas universitetida kelib, stajirovka qilib, malaka oshirib qaytishgan edi. Ularning fikrlarini, borib jamoamizda o'rtoqlashgan fikrlarini mana bugun men o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Qolaversa, kecha forumda Qarag'anda universiteti bilan ko'rishgan bo'lsak, bugun bular bilan mana sizning huzuringizda Nazarbayev universiteti, Qarag'anda universitetlari bilan kelishdik. Hozir sizning universitetingizning qoshida biz hamkorlikni yana ham mustahkamlashga o'zimiz kelishib turibmiz. Bular albatta o'zini natijasini beradi va boyagina gaplashganimizdek, talabalarning almashinuvi, o'qituvchilarning almashinuvi bo'yicha Manas universitetining 15 nafar talabalarini Namanganda Axsikent qazilmalariga, Sulton Voiz Qoroniy va tarixiy obyektlarimizni o'zaro o'rganish borasida kelishib oldik. Bu ham talabalarimiz o'rtasida, universitetlarimiz o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga, o'zaro madaniyat va ma'rifatni birgalikda o'rganib, targ'ibot qilishga va kelgusida mana shu universitetlarimizning orasidagi hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Men butun O'zbekiston delegatsiyasining nomidan mana shu kechagi nimani forumni tashkil qilgandagi tashkilotchilariga va sizning boshchiligingizidagi universitetning barcha jamoalariga tashakkur bildiraman. Rahmat. Rahmat. Тура айтасыз, ошол илим изилдөө жаатында, археология жаатында дагы биздин ошо Өзбекстандан келген илимпоздор менен так ушул студияда маек курганбыз. Сизге чоң рахмат. Hocam size. Evet. Bundan kısa bir süre önce Tanrı Dağları'nın eteğinde Türk Devletler Teşkilatı'nın toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda Sayın Kırgız Cumhurbaşkanımız Sadır Bey çok güzel ev sahipliği yaptı. Önemli konular konuşuldu. Bu önemli konulardan biri de Türk dilinin birliği, alfabe birliği üzerineydi. 12 Kasım 2021'de kurulan Türk Devletler Teşkilatı hızlı bir şekilde gelişimini tamamlamaktadır. Kaspıralı İsmail Bey, dilde, fikirde, işte birlik çağrısında yapmıştı. Şimdi bunun işte birliğin, dilde birliğin, alfabe birliğinin gerçekleşmesi için Bişkek'te, Tanrı Dağları'nın eteğinde çok önemli adımlar atıldı. Umut ediyoruz ki gelecek kısa bir süre sonra Türk devletleri ortak alfabeye kavuşacak, kardeşlerimizin yakınlığı daha çok artacaktır. Bunun bir uzantısı da eğitimde birlik. Eğitimde birlik içinde yine Kırgızistan Bilim Bölü Ministrimiz yani Eğitim Bakanımızın yaptığı bir önemli çalışmayı birlikte bu forumda gördük. Bu forumun en önemli faydası üniversitelerin birbirini daha yakından tanıması, işbirliklerinin artırılması gayesiydi. Biz Manas Üniversitesi olarak zaten bu işbirliklerine çok özen gösteriyoruz, önem veriyoruz. Türk dünyasının çok önemli iki rektörü bugün burada aynı stüdyodayız, aynı kampüs içerisindeyiz. Bunlar çok önemli adımlar. Bunların temel nedeni de Türk Devletler Teşkilatı'nın çok iyi ve hızlı çalıştığının bir göstergesi. Biz Türk dünyasının geleceği olan gençleri modern eğitim sistemleriyle eğiterek birbirlerimize destek olarak dünyada daha iyi noktalara gelmek için çaba göstereceğiz. Bugün rektörlerimizle biz bu hususu detaylı olarak görüştük. Bundan sonraki süreçte rektörlerimizle birlikte çok daha sıkı işbirlikleri
yapmaya karar aldık. Umut ediyorum ki bunların meyvelerini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Kendilerini Manas ailesinde görmekten, Manas kampüsünde görmekten mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki buraya geldiler. Чоң рахмат агай. Урматтуу биздин замандаштарыбыз белгилүү болгондой Теңиртоон агайыбыз жакшы сөзүн айтып өттү. Теңиртоон этегинде өткөн күндөрдө эле белгилүү болгондой ошо түрк тилдүү мамлекеттердин чоң ошол түрк кеңешинин уландысы менен өлкө башчылары келип бул жерде чоң жыйын болгон болчубуз. Баардыгыбыз ага күбө болдук дейт. Ал жакта жалгыз гана билим берүүдө, экономикада баардык жаатта иштешүүгө сөз кылынды дейт. Жана бул жерде өтүп жаткан нерсени Кыргыз Республикасынын президенти дагы жакшы кабыл алып, жакшы бир жыйын болду. Жана азыркы учурда биздин ушул жердеги жогорку окуу жайлардын ректорлору биригип алып ушул Борбор Азиядагы эгерде кандайдыр бир кызматташуу жөнүндө сөз кылып жатсак, бул албетте так ушул башкарылган иштердин ошол мындай натыйжасы экендигин белгилеп өттү. Албетте муну менен биргеликте ошол бүгүнкү ошол кечээ күнү бүгүн болуп жаткан Борбор Азиядагы жогорку окуу жайлардын форумунда дагы жакшы нерселер болгондугун, бирдиктүү алфавитке өтүү тууралуу түрк дүйнөсүнүн билим берүүдө, иштөөдө, негизи эле жаатында дагы көптөгөн нерселерди иштешүүгө аракет кылып жаткандыгын белгилеп өттү. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги дагы жакшы бир нерсе иш нерселер натыйжаларды көргөздү дейт. Ошол натыйжалардын ошол иштелген нерселердин натыйжасында бүгүн жогорку окуу жайлардын ректорлору биригип, ошол өзгөрүп жаткан ааламда кандай билим беребиз, кандай жолду алып барабыз, кандай дагы бири-бирибизге жакын болуп жакшы ошол түрк дүйнөсүнүн жаштарына татыктуу билим бере алабыз. Так ушул жаатта дагы азыр сөз кылып жатабыз дейт. Бүгүнкү биздин студиябызга көрө, Кыргыз-Түрк Манас университетинин кампусунда көрө биз үчүн чоң сыймык дейт. Сиздерге бул өзүбүздүн биздин ошол Манас үй бүлөсүнүн жанында отурганыңыздар үчүн бул биз үчүн өзгөчө кубаныч жана сыймык экендигин белгилеп өттү. Жана мындан ары дагы кызматташуу дайыма улана берерин, жана биздин бир тууган мамлекеттердин ортосундагы ошол келечегибиз болгон жаштарга эң мыкты учурдун талабы болгон билим берүүдө бизге бирге ошол кызматташуу керек экендигин белгиледи. Буга чейин ошол 19-кылымдын аяктарында айтып өткөн белгилүү Гаспаралдын сөзү бар эмеспи? Билде, иште, дилде бирдик деген. Ошону азыр биз улантып жатабыз дейт, ошонун учугунда кетип баратабыз дейт. Демек бул дагы жакшы нерселерге бир натыйжа берет деген ишеничте. Жана өзүбүздүн дагы жакшы иштерибизди биргелешкен жакшы бир натыйжаларга жетебиз деген өзүнүн ишеничин белгилеп өттү. Агайларым, айта кетсеңиздер, сиздер дагы өзүңүздөрдүн билимди алыңыздар, илим поссуздар. Жаштарга, түрк дүйнөсүнүн келечектеги жаштарына кандай келечекти же болбосо кандай кеңештерди берет элеңиздер, эмнеге көңүл бурусуна айтат элеңиздер. Негизи эле ушул өзгөрүп жаткан ааламда биз мындай эмнеге даяр болушубуз керек, эмнеге дагы көңүл бурушубуз керек деген өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди айта кетсеңиздер. Әрине, сіз жаңа жақсы айтып кеттіңіз, білім ғылымға байланысты енді көп ақыл айта алмаймыз, өйткені біздің жастарымыздың өздері ақылды. Олар бізден де жақсы біледі. Бірақ біздердің әрқашан естеріңізде болсын, мына жерде отырып, қырғыз бауырларымыз бар, түрік бауырларымыз бар, өзбек бауырлар, қазақтар, түркмендер, барлықтар кеше үлкен форумда бір үлкен ой келіп отыр. Егер біз барлығымыз бірлікте болатын болса, біздер үшін алынбайтын қамалдар жоқ. Егер енді біз қарап отыратын болса, 21-ші ғасыр ол біздің түркі халықтарының ғасыры деп ойлаймын. Өйткені біз өте жас халықпыз. Біз өте өсіп келе жатқан халықпыз. Біздің бойымыздағы тәрбиеміз, имандылығымыз барлығы біздің жақсы позицияда дүниежүзілікте болуға мүмкіншілік береді. Сондықтан да ең алдыменен ауызбіршілік керек және ұмтылыс керек. Ал жастарға не керек? Жастарға білімге құлшыныс керек. Өйткені білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Осы позициядан кетпеуіміз керек. Сонда барлығы жақсы болады. Жақсы айтып өттіңіз. Ағай, сіз қандай? Тоора. Hozir kechagi forumdan xulosaki ta'limning chegarasi yo'q. Qolaversa, hozir talabalarimiz faqat universitetimiz doirasidagi bilimlar bilan chegaralanmayapti. Ular internetda haligi o'zlarining dunyodagi talabalari bilan, o'rtoqlari bilan, tengdoshlari bilan o'rtoqlashib fikr almashyapti. Albatta, Yevropa mamlakatlariga tenglashish, ular bilan tajriba almashish o'z yo'lida, lekin Turkiy davlatlarining o'zida bizda til muammosi yo'q. Bir-birini
bemalol tushunadi. Madaniyatlarimiz, tarixlarimiz bir. Qolaversa o'sha an'analarimiz bir-biriga mos keladi. Endi talabalarimiz shu turkiy davlatlarining ichida o'zaro talabalar almashinuvida bir-birining tarixini o'rgansa, o'z tarixini bilmasdan dunyo tarixiga chiqish kerak emas. O'rganib va ular o'zaro o'rtoqlashadigan bo'lsa, ertaga bu talabalarning kechagi nimada konfederatsiyasini tashkil qilaylik, Markaziy Osiyo Turkiy davlatlar talabalarining bir uyushmasini tashkil qilaylik degan fikrlar o'rtaga tashlandi. Bularning mustahkamlanishida talabalarimizning o'zaro fikr almashinuvi va ularning fikri asosida yaratadigan bo'lsak, yana ham mustahkam, yana ham uyushgan holda bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz, ag'ay, yaxshi narsalarda aytib o'tdingiz. Hozirgi uchurda tarix yazilib жатқан uchur, sizlarning de qo'lingizda o'ta javobgarchilikli ishlar bor ekan. Hocam, sizden de alabilir miyiz genç? Evet. Özellikle Türk dünyasının gençleri dünyanın küçüldüğü, globalleştiği bu dönemde birbirlerini daha iyi tanımak zorunda. Birbirleriyle ilişkilerini artırmak zorunda. Cengiz Aytmatov'umuzun ifade ettiği gibi eğer kendi özünü, kendi kültürünü, kendi dinini, kendi tarihini bilmezse mankutlaşır. Günümüzde dünya globalleştiği gibi dünya vatandaşlığı diye bir vatandaşlık çıkarmaya çalışıyorlar. Yani dünya insanı diye. Aslında dünya insanı olduğunda özünü kaybetmiş olacak. O zaman mankutlaşacak. Türk devletlerindeki gençlerimizi biz eğiticiler olarak özüne sahip, yeni teknolojileri ve yeni bilimleri bilen insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bütün gayemiz bu olmalıdır. Bu anlamda sayın rektörlerim de aynı görüşlerini ifade ettiler. Biz birlikteliğimizi, samimiyetimizi artırırsak mutlaka gençlerimiz daha şuurlu, daha bilinçli olacak. Türk kardeşleriyle artık bir çekişme noktası değil, yarışma noktası değil, sarılma, birlikte yola yürümeyi öğrendiği zaman zaten problemlerimiz ortadan kalkacaktır. Gençlerimize güveniyoruz. Sayın Rektörüm dediği gibi onlar bizden daha akıllı. Geleceği daha iyi planlayacaklar. Yeter ki özlerine sahip olarak bu işi yapsınlar. Тура айтасыз, агай. Урматтуу мекендештер, сиздерге эскертип айта кетели, азыркы учурда ошол биз билим берүүдөгү негизи эле ошол өзгөрүп жаткан ааламда дагы кандай жакшы, эң мыкты билим берүүдөгү ошол түрк дүйнөсү алдыга чыга алат деген нерсенин алкагында дагы жакшы бир агайлар сөздөрүнүн пикирлерин айтып өтүштү. Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору агайыбыз өзү дагы айтып жатып өтпөдү. Түрк дүйнөсүнүн жаштары биздин дагы улук меймандарыбыз айткандай өтө акылдуулар дейт, өтө билимдүү жаштар болот. Биз буларга ишенебиз дейт. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзүн айтып өттү. Манкурт деген нерсени билишибиз керек дейт. Муну акылдан чыгарбашыбыз керек дейт. Биз өзүбүздү, тамырыбызды, өзөгүбүздү унутпай эле билсек, жана бири-бирибиз менен түрк тилдүү калктар өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөнсөк, бири-бирибиз менен жакшы таанышсак, ошол тарыхтын көшөгөлөрүндө калып калган өзүбүздүн бир туугандык байланышыбызды кайра эстейбиз дейт, жана бири-бирибиздин өзүбүзгө ээ болушубуз керек дейт. Өзүбүздү эч качан унутпашыбыз керек дейт. Муну дагы ошол белгилүү түрк дүйнөсүнүн жазуучусу Чыңгыз Айтматов айтып өткөн Манкурт жакшы сөзүн дагы белгилеп өттү. Жана муну менен биргеликте албетте деди, биз түрк дүйнөсүнүн жаштарына ишенебиз деди. Алар бизден дагы акылдуу, жакшы жерлерге алып барышат. Эгерде ошол түрк тилдүү мамлекеттердин жаштары өзүбүздүн тарыхыбызды билип, андан кийин өзүбүздүн бир туугандарыбыздын жаныбызда мамлекеттердин тарыхын билип, бири-бири менен бекемден сондай байланышта болушса, бардыгы жакшы бир өнүгүү жолунда боло тургандыгын кошумчалап белгилеп өттү. Албетте билими күчтүү миңди жыгат деп дагы биздин казакстандык мейманыбыз белгилеп айтып өттү. Бул да жалпы түрк элдеринин жалпы бир жакшы бир ата сөздөрүнүн бири экендигин жалпыбыз жакшы билебиз. Урматтуу мекендештерибиз, урматтуу биздин меймандарыбыз, эгерде сиздердин көмөгүңүздө бир нерсе айтайын деп мен сурабай калган болсом, азыр сиздерге эркин микрофон бере кетейин, анда эмесе кулак сиздерде. Биз энди барлык маселелерди да талкууладык, өтө жакшы айтылды. Бул тек гана биздин биринчи кездесүүбүз эмес го. Сондуктан да тагы да кездесип отурабыз, әлі талай әңгімелер болот. Біз ең алдыменен осы Манас университетінің әрқашан қарыштап дамуына және мынау жастарды тәрбиелеуде үлкен биік нәтижелерге жетуіне қатты тілектеспіз. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Albatta bugungi uchrashuv tarix zarvaraqlariga yoziladigan tarixiy kunda bo'lyapti. Men avvalo
shunday ko'rsatuvni tashkil qilib berganingiz uchun rektor janoblari sizga, shu taqdir uchrashtirganligi uchun Qarag'anda universitetining rektoriga va bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga mana shu bugungi ko'rsatuvning natijalari o'laroq yoshlarimizning o'rtasida targ'ibotning kuchaytirib, o'zaro hamjihatlikni, birlikni, o'sha bizning jadid bobolarimiz aytgandek, ishda, tilda va fikrda bir bo'lishni targ'ibot qilishni aytib qolaman. Tashakkur bildiramiz. Evet, buradan da anlaşılıyor ki Türk dünyası kardeşliği gelişerek, büyüyerek devam ediyor. Özbek, Kazak, Türk, Kırgız, bütün Türk kardeşlerimiz bir arada oturup konuşup sohbet edebiliyorlar. Bu önemli. Bu şunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ifadesiyle önümüzdeki, yani bu yüzyıl Türk yüzyılı olacak. Türk dünyası yüzyılı olacak. Bu bizim için en büyük kıvanç, en büyük sevinçtir. Çoğun rahmat ağay. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, сиздер менен биргеликте биз тема берүүсүн көрүп жатабыз. Жана бүгүн ушул айдын башында дагы жакшы бир жыйындар болуп өткөн болчу. Кечээ дагы ошол жогорку окуу жайлардын Борбор Азиядагы чоң бир форум болду. Ал жакта келечек ээлерине кандай билим беребиз, эмне кылабыз? Анткени бардык нерсенин башында билим турат эмеспи? Ошол сыяктуу жакшы бир нерселерди айтып жатып, агайларыбыз өздөрүнүн ичинен дагы аябай сүйүнүчтөрүн биз менен тең бөлүшүп жатканды, келгендиги үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана биздин агайыбыз айтып өтпөдүбү, ошол Түркия Республикасынын президенти өзү айткандыгын. Азыркы ушул алдыбыздагы боло турган 100 жыл бул доор түрк дүйнөсүнүн, түрктөрдүн 100 жылы болот, доор болот деп айтты. Биз бул жаатта дагы көптөгөн жакшы иштерди алып барып, биригүү менен өзүбүздүн бир студияда отуруп алып, Түркия Республикасынын Казакстандан, Өзбекстандан жана Кыргызстандык бирөө отуруп алып өз тилдеринде сүйлөп жатышса, бул чоң жетишкендик дейт. Демек, мындан алдыда дагы жакшы бир нерселер, жакшы бир тарых жазылуу күндөр болот дейт. Муну бардыгына күбө болуп жатабыз. Жана биздин кубанычыбыз менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы бөлүшкөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүн биздин студиябыздын меймандары менен дагы бир жолу тааныштыра кетели. Анткени агайларыбыздын убактысы аз, бизге убактыларын бөлүп, бүгүн студиябызга келип, кызыктуу маектериңиздерди, ата катары, ага катары жакшы бир тилектериңиздерди айткан үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана Наманган инженердик курулуш институтунун ректору Шарипби Төлөнович болду. Жана ошондой эле Казакстандан келген Бөкетов атындагы Караганда университетинин ректору Нурлан Дуулатбеков жана Кыргыз-Түркманас университетинин ректору Алпаслан Желян агайыбыз болду. Үйдүн ээси катары сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин жолуңуздарда биз дагы жолдо жүрөбүз деген ишеничте. Урматтуу мекендештер, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп, угушку чакты аман туруңуздар дейбиз.